wakati wa kwanza hatukukuwa na pesa, so tulikuwa tunapanda mboga kidogo na hazingeweza kuuzwa kwa wakati mrefu. Lakini kwa wakati ambapo tulipata mafunzo ya eneo hili, tukapata skill, na wakati huo pia tukapata application ya Nyota, tukaweza qualify na tukaweza kupewa grant ya kila mmoja 44,000 ambapo imetusaidia kuweka hii biashara, kuleta inputs, capital ambayo imetusaidia kuleta seeds, kuleta organic manure ambayo tunatumia hapa shambani. Nyota imenisaidia, sikuwa na pesa, although nilikuwa na idea ya ukulima, lakini pesa ndio sikuwa nayo. Tulikuwa tunajituma, hii kidogo kidogo tulikuwa tunapata na tulikuwa tunapanda mboga, lakini vile Nyota ilikuja imetusaidia tukapata pesa. Hiyo pesa Nyota ndio yenye tumeweka kwa ukulima wa mboga, tunapanda mboga, kila aina ya mboga iko hapa. Hii sehemu itakuwa kubwa na wataweza kupata mavuno zaidi, na hata nao wataweza kufurahia, na tunatumai ya kwamba vijana wengine pia wataiga mfano, na hii itakuwa sehemu ya mafunzo both Luanda, Vihiga na entire Western region.